Kalumpong nilakay FIFA World Cup Arhajar Arpon Rio Kalapoy Shakawat Kapakongsan Hadin baka France, Spain, England bat Argentina kila pentikna ya jaka haka semi-final daga ba job yala ki jong ki jinga kun haka quarter final. Haka semi-final ka bandingkong ka France kan aireng persya ka Spain haka khatsan tarik naitung ka bandong haka por khat arshiteng menstem. Ka France kala rung shaka semi-final hadin ba kala pendim ya ka Morocco da Arco la not. Kat baka Spain kala job ka Belgium da Arco la ka way ban pentikna ya ka jaka haka thup ki South liki kenhon baklantam. Ka semi-final ka baar kan long haka khat rio tarik naitung kata haka por khat arshiteng menstep hapadeng ka England bat ka Argentina. Ka England kala penli mega Norway da Arco la ka way kat baka Argentina kala job ka Switzerland da Laiko la ka way ban beteng ya ka jingya lenti jangka syaka nam la adu. Hak lenti ban poy syaka semi-final ka France kala penli mega Sweden haka round of 32 ya ka Paraguay haka round of 16 bat ya ka Morocco haka quarter final. Ka Spain pat kala pendim no ya ka Austria, Portugal bat Belgium. Ka England kala job ya ka DR, Congo, Mexico bat Norway. Kat ba ka Argentina kala pendim ya ka Cape Verde, Egypt bat Switzerland ban pentikna ya ka jaka haka semi-final. Kini baro South li ki deiru ki kenhun ki balara teng ya ka nam la du haka World Cup kum tala khmi lenti bakan long ka way na ki jinga le kai ka ba itna tam haka semi-final bat kham tam hadu ka final. France kala depan ra hadu lai sin ya ka nam la du ka Argentina arsen kat ba ka England ba ka Spain kedang yo ka lar ban ra marshi sen ya ka nam la du. Ki kenhun ki ba job hakini ki artri ki jinga khon semi-final kin ya kendu haka jinga khon final jang ka FIFA World Cup Arhajar Arpon Rio kat ba ki kenhun ki ba rem kin ya khon haka jinga kni ya ka kerdan balai ni ka third place.